birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mea kardom nang pazurik long tang tepini adab birta juitha Karbi Anglong Autonomous Council asar kuarum gido Land and Revenue Department pen Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong District rada tumphan purthimi akimang 2.0 pen long le pata ki joy pipon thupo pu kak pen pang dak det phi bitung rang tema constituency ka parliament miji pathu klam long le pata kiron pon padolo kidam tang pre ni pai kre trok arni bitung rang tema constituency rada tumphan purthimi akimang 2.0 pen long le pata ki joy pen kiron pon mai long kak CM Dr. Tulram Rohang pen rada phana pachinia tengke kidam tang surina inkoira hini laben surina inkoira ke thom aning kanang bong 5,61,576 ose inglong aso tumaphan aki joy pen long le pataron ponlo la sopi ningkani siang bong porthimia kimang 2.0 pen inglong aso tumaphan aki joy pen lak isi along le pataron ponlo la se nonta porthimia kimang 2.0 pen long le pata aki joy pen long inkoira trok constituency arlo long kiron ponjia phan chisik ponsi piniladak men miji pathu klam long apak suri truck si sose along le pata ki joy pen ron ponlo West Karbi Anglong lapen Meghalaya dui hawya lam ki puthak pherangke tumpen karjuduna hut Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tulram Rohang sang hopen Karbi Anglong rada phan ke pachinia tengke West Karbi Anglong District Block 1 lapen Block 2 along leke Meghalaya State phan chimunisi along leta pipe lapen pithekte lapen adui hawya lam ki puthak inuna pran ki dama pot ning duklo lapen otlang no sa ki klema tu phanta pin rem pon no pusi pachini Purthimi akimang 2.0 pen inglong aso tum phana ki joy pen long le pata kiron pona mai long kak chairman Raju Tiso kak deputy chairman Avijit Kro MP Amar Singh Tiso MLA Dor Singh Ronghang MLA Rob Singh Teron Karbiri Cholong Singh Ronghang kak EM MSC sai kam sai khia pen bitung constituency ra tum chitong dun si mai RD pen idot पाइलो कोफा राशि भारत माता की टीम का 1.0 long kene tum lagi si kota yang udah pulang sebulan 2023 yang promosi bisa terhai alang yang ibinu sekarang alang yang satu biduk pen ibinu department pen lakh orang Dokter kelas atau kan long lihat kota juga yellow itu bari matu kan long lapen jalan MP mandat kan Bosnia Kemang 1.0 tasoteng kan lag isia long lihat kota pin non bangke Bosnia Kemang 2.0 lake forest long gitu tuntame Forest Right Act 2006 ateng kan Section 3 HJ ateng kan Forest alok itu hantame revenue dan kota pimit laso patir pi konsi laso bensi ini tuh portimia kemang kargano termas konsi 2.0 dan kensi asa yang kaki bicara kemalong kontra dan menjadi lo ini dan suri troksi abad nolnya kota keron masih akejoy kan sebelum kota daron kedam kira ke konsultasi kecukup junta konsultasi kalau penetapan tapar long ke dina batai lo than given te ka polisi ke konsultan ke dek pe la pen ke ka ya long phan ke state government tenta lada ke upe thang order ta be given te ka polisi ke la ke Guwahati la pe long ka pe kar long pe angtan sudah kar long ke given te ka polisi ke ave la pe ke itu malong le jo pada pidakil la pe la pe royalty mo phan baso okjun pan punang poklohola kaino atau itu cuma atau dia atau kaino atau dia milihin dan mereka karena terus konsep ke sudah pen pinjam kok lapen ke alang lihat kaino terus konsep kan laket pajero alang lihat soal
lapen aparta alang unlim bikin project han karbelo to mas konsep la pan aparta alang sumat goreng warsai project han karbelo to mas konsep itu cerai kalau Sa Carbino Thomas Council pen conduct pon special care to thak na tum hin pen special case ke dong project kan dong lapen ke finance department clearance kalau project kan careful Apela border tapan na solution tang ni tumbili. parliament solution apan ke da ke CRPF kalite PLM Kamandu training center hai bikin hai bang itu cimai permono nonta tu oda baru sirap pakai pakai ada ke parliament solution bisa Chikloejon Sosya Prang Regional Political Party amahang pathekpon lake Hill State Democratic Front armu chipa okamai mate ma joining ti chomorong pathuk lamlong kidengpon bangso armu kachipa okamai long BJP Congress lapen APHLC pangrumpet pen kadu kawe don phokep Sosya hem tunatum mithang asong pen GOC puthot Hill State Democratic Front HSDF asong along nang chipa ogdun tangno pusi HSDF maipu rajan timung pen pherangka thengno nang pachinidun Lasi HSDF asong ke kang tang pon loklo morning ke wang ji surin leng koira truck aningkan MLA election setame Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong kadu kawe la phodo la pho setame mesen pen chipai ponsi Karbi Anglong di Mahasau district kar e article 244 parmansi je songpon popusi lamthe chipaklang pon anparta non malom taparalong soluk sodaga tomon ke japen inut Karbia khainok be Kalitang Orivel timung apan apran kar mudera pon nilitum masong pening duk cepaklang lo lasi lason soluk sodaga tomon ki jablong apot Assam government lapen Karbi Anglong Autonomous Council kachari tumpan pinrem lo lasi Meghalaya lapen West Karbi Anglong along adui hoelam ki aputhak prabjin pen pangsampon serak nangji lapen hadak border protection dowek nangji putak ki hang padupon Pini bangso mai HSDF mai purajan timung pen mai cepahem pu ponsi HSDF tiri pia mai long ar pugido tumpen danglok कि ओंगदुंग HSDF असोंग अपात की क्रोयरा तुमपेन चेतोंग पॉट आसाम से भी रहकर भी हम लोग का जो अधिकार है हम लोग का अधिकार है मांगने के लिए क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है Democratic Front Regional Political Party isi intang kring labangso a party ni tum kedamtang September 8 ani itu amahang ketek kono lapen pinian ciklo genre nitrok ke chok arni bangke ladak singhason mate inglong po a constituency long sini litum ladak mas joining di pono lapen pini mas joining along kaduk kawe don phokebra hini ara tum nang cepa ogun lo nili tumalong tangka poisa kadure pe napot ong du tum ke Halloween ben ke bahaya tum do hala tum nang ke join un je pan satani tum gari motor ke piun e pe napot lapen alang ni tumaphan tempo bhara ki piun e lapen hala gari bhara ki piun e pen bosalang tumwang unwang bedelo lasin non jasemet pini nitum ka du kawela dak ong tungarat nilitum ada ke join je pot balga asap o komche rasong stame don hokebra hini ara ke tum pini dak nang join no lapen ong dung ke lake APHLC pe nang join lo Congress pe nang join lo pen BJP pe nang join lo ante nani tum na non ke wang nilitum 100% itum ninga chit hedu ke hai pha kopi polo polo te election hainang ji ilang aprangsi ke tum ajat akam reklami tami election hai hete itum ajat aklemun e awareness ba mute pime hai awareness chot ke chok chelu lasi election hainang ji pulote lada Karbi Anglong long akhai tin ajati tin phanda votes ke adorkar votes ke kenang sot dat hindi basi tum handame benhala gorkha tum handame la pen la kadu be la son dak si muslim votes tame ba la son si buddhist votes tame ba ka prek mane ajati tin khe votes tame tum votes ke dorkar kenang sot votes ke aposi latung vote nang jok pen hai hetik ke itum ajara kam nak lemun ini nasi khali ilitum lanon inglong aso tum vote det senang ji ba Karbi vote des senang pode lake chok chilo lake lasi hai det pen apis ajata claim unji nilitum ta party pen homri damlo kaditang orivel timu ahem
ni tum humri dam se ni tum thegam long lo hada halada prabjin pen hada non map police outpost bangke permanent si hada bikok nei number 1 nomor ini ni tum dam long pen ke thegam long bangke hada inting prang so si non anta 70-80 years so selo halada ake do karbi tum ge ha ko pharo aning kan si ke dulu non anta hadap Nia bilang, karena bilang ada inting perang ini tuh ajuan itu ada sedo posisi inting plak aja tapi si charge lasi emile tu melong ari deng long latum transforma keronji akotado karen kona sigi pinai malah tu melong akotado emile tu mabang prab jinpen tapat arong sorot pan karen piserak nengi Cirap cito pen lote ajara sai tak lemun e puasonave. Kiram tang pre ni pai kre trok arni Don Suri constituency ka parlo Birla Habjan pen rong plim plam an ka chilenga tawar kille kai no pik mate kiwak hektik adim long artung soyot committee atum pen chepatir pi ponsi rongara tumalong lapen hem kong long kiwek truck car scooty bike hai hui kiwek bang pho tumalong tangka rong nun si akile kai no pik mate kiwak hektik atawar ka chepak lam jia phan pen sangti arlong truck pen endam sik pathok pon pen artung so yot committee la pen rongara tum chirap chito pon pen kesalam pon padolo puta Michael Hanse pen derasing timu tum pen nang pachini don nili nang kahang alam thege la pulo nili tum artung so area along so tawar kahino jok gari ka chingkoy gari ke jang do piklo aposi nili tum artung so yut open nili tum mathasi ake me akam nili tum non ke claim pon lalo ase hala sarkar la CM madan nili pupe baturira madan tulira madan nili pupe ako Omar Singh sar madan nili pupe sitame nili tum rong mesi nili tum se claim delo birla get pen an ahin pen ke wang agari tum hanta ke curung dun cuhang dun nang pok lo ni tum deta un edet lo ngasi pecun rapet nang pusila so towar ka heno phoi gari ke ching thang phoi gari accident nasi tata tum handa chuning ri lo la towar nang permission ra ke dam ke wang phoi ateng padu nang pusi chuning ri lo Birda bangke kangtonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru